Hello, Tuni Kuki News Bezose na bon savin lem na hivin Tuni zong video khat an sem be kin no hitin Tuni in say deu hi ahile ZF7 hon su di na hin nei chule UK ne in zong het sa thupon hin nei kit hi chi thu ho hi hin sei within igam sunguwa thil dan ho hi ivet ting le lunglai ji po in thil khat inam sunguwa hi inam ading igama dinga thil phachom khat to gon akinei chengle hin kinil na votam hi tampi ahung do ji in hi chi ho hi ivet na hila lang khat na inam sunguwa vai hom ho hin phateta inam sungu hi a khol chil lo ham ti zong hi lungel za chom chom omen 2025 November 27 ahita in November ha zong hong chaya Christmas ha zong hong thungwa ding ahita in hiji chun inam sungu su di lo apoimo tan tu a zong hi i boy now i ha san ho hi het man lo ka kum tam pi hong chal ha ahita in tunin zong gamdang mundanga thu so za chom chom zong le hi chi ho chu da lau tin i gam sunguwa thil so ho hi i het theine devin neo cha hin sei kin hoiti ama sapen in hi chiwa hi joint forum of 7 kiti ZF7 in su di na ahin bol na ho anavekit no hitin su di ding su di na ti ahin hi chi hi ama hon 27 mama achu ahin bol wa hi in ahin la ni hla langa chu hi chi to banga hi su di na ahin bol wa hi in ama hon asaina wa hi joint forum thupon kim election 2025 venue and electoral college date 27 November 2025 ZF7 press release kampo pi khialampi hiangbung wangkho Manipur Naga District Sanapati Kiti Chu Tule Tu Chan India Village Record Indian Village Directory Village Information.in hichi website apivin hichi dungzuya chu Sanapati Kiti ahi ki koi ai ti hi asu di danum wa hi ahin sevin ahin la hi chi hi het deu kha chu heng bung hi athing ta sei dinga chu tu a het deu a hin kuki cha te I chen naw tapho kiti hu hi chi sanga jong hu kampo pi to kinai zo a hin la tu a hi chi heng bung jong hi Sanapati ipi do dan wa hi akisei kit ani na a chu hi le 159 ti a jong hi a savin abana thum na hi le map company hon hita chu ana I khat ji wa tilhen update lo ji wa kampo pi district nga koi lo ji wa chu hi chi to bang hi thil so hi ti to banga hi point thum a hin koi do win ipj hiang bung chu kampo pi district hial lampi Sanapati district nga ki koi ham ti a hin sai now hil chit na ahin bol dan wa he a bol dan hin tin hin la hi chi hi government record le namdang hon Sanapati district tizong le ai hon heng bung kangpo pi district iti div a hi ji ti a su di na hungki bol a hi ti hi savin ama ho jong hungki he do dano a hi in ahin la ichi athu hi niaw cha hin sei be kin hoi ten gam a chaina a seina wa hi ahil gam kai hausa upa le CSO hon hi akin thei pen Indian Village Directory hi su di sa u phanti ti ahin hi adi set na chu ga ki seyan lang le hausa ho gam kai hausa ho hin khuti ta Indian map ga su di na ding le hi chi ho ga khial na ding hi hebi ase lo ding wa hi in a hi thei le hi chi ho hi koima kingan se tum lova inam sunga hi chilang he thiema hi chi hin mo apo hi chi vai su di ding hi ti he ho hin
LAMKAI hitin CSO ho hin hi chi sudi leo hen pha a hin ama hon tunia igam sunguwa hi chi to banga to ugon aneiwa internet ho powa anop nop asimowa hi ta abol wa hi le chun nung ting le izolel naw tampi hung ding hi chi wa chaina pena aseo hi CSO hon hi chi hi akin theilam pena sudi leo pha hi ti pa chu henge hi chi chu adi su di ding mong hi tuni a jong hi kampo pi district in a hop ma hi ti hi I het so ke wa hin a hin la mep ho a jong hi ama hon point thum a hin pi in ho jong hi ga ve leu chun hi chu ho a hi ve leu chun koiman hiang bung chu kampo pi district a hi ti lo hel ding hi e hon ki sei jong le net na gamdanga mep het chin lo a hi lo le hi chi to bang a hi ti het chin lo e ho to bang chun ki sei nan te hi jong le a het chin lo ho chun tuni a hi hiang bung ho bang chu Sanapati district nga hi agel de wa hi tai nge chi chun a hi the a hi le hi chi hi CSO langa mo po ho a hi lo le hi chi lang he them ho hin agang theilam pe na ngai to hi tin hi cho jong hi isu di wa hi tu a bon kampo pi district sunga melong ho niau chakhat ma hi chi jong chu center to kinai ma a hin la hi chi jong khu na ga hon ka ga ma hi ati jing na lai wa hin hi chi to bang chu a hi le chun tu a jong hi agang theilam pe na Sanapati ho zat na pan a hin la ma sang wa hi ichi thei wa hi cho hi sudi dinga ipi o angai ti jong chu ama ho sei ba na jong I ga sei be ke no hin tin a hi le hi chi wa su di na ti a le kha hung ki so na a JF7 hon a hin sei na a ko na ga het thei le sei be nom khat chu ipiam te le hi chi wa ko na jong hi imu thei wai LAMKAI ho aki heto po we ti chu hi chi wa ko na ki mu thei ai hoi ta ki he thei ai I LAMKAI ho tu ni a nam sunga forum hi hen organization hi hen association hi hen group za chom isim na wa LAMKAI ho jong hi I chan ham khana akika wa connection hi Lhasam ti na hi cho tu ni a JF7 ho jong tu ni chan ge a heng bung kampo pi district in a hop lo ham a hi lo le hoi lai mun pe na ham I to bang ham in izat cheng ham ti jong he chen nai lo Google Map ma ki ve a Google Map min asei dan tung zuya ki sei thei na lai chu ga ve lo chun ei ho khat ki het lo dan no ei ho khat communication gap a dan chu hi chiwa ko na jong hi het jing thei a hi in hi ji chun LAMKAI ho hi a hi thei a hi le a phat chenga to kho man lang hung ki he to hen lang I ho jong hi chalai muna Kuki cha te a cheng in hi tin a umi ti hi ki he to thei hen lang hi le chun hi chi to bang hi thei lo ding ei tu ni a hi I sei vai le ama hon media a hin so ma sat na wa hi chi heng bung hi kampo pi hiel lam pe a hi ti a hin so na wa athu sei pau ho jong chu hoi ta an ve lo chun a sei hielu tampi ka sain azi chu LAMKAI khat ki heto lo hi la hi ta pan I lao a hi lo le inam sungu igam sungu wa boina hong oma hi chilang sai na boina te ti le hi chilai mun chu hoi lai district in ho ham hoi lang sai ham kitin lai a hi hi chi to bang LAMKAI hon vai I hop lai se wa hi boi ding a hi in a hi the a hi le tu ni a hi Kuki cha te jong thasipo hi tin naga te tilew hen mazivin ama ho naga a kiloi khom a hi ji wa chu naga mina kiloi khom a hi ja chu kimin pha khaji a hi in melong ho hi ga velo chun kho niau chakhat na hi kiloi khom na ding a ume a hi lo le chawai ke ho khom na ding a kho tai ti wa hi le koi ma chan complain about lo wei lampi lamhla na ha asai ki jot to na ha asai ti lo wei inam pin thulu na khat anei chu su bul hit dingai ti hi ama ho pan la dan a hi in a hi thei le I chen khom piu melong ho a ko na hi che ho to bang hi zillu hi tin tu a jong hi e hon hi chi hiang bung ho a hi lo le ta pho ho jong hi
Sanapati district nga isay wa hi le cho ama ho dinga pancha na a hoya hoi hung hi ding a in tu a jong hi ka het hiel lo le lam lin za chum chum ho jong he a siemo wa ki connection na ding hi phateta a siemo a hi in hi cho ho jong khu ei ho hin I copy jiwa khat le khat hi ta ki tho a hi lo le khat ki het to a thil hi adi chachana ipano angai ti hi ka sei do no men hi tuni a hi chiwa JF7 hon ahin sei na wa aseo hi hengbung kangpo pi district iti diu a hi ji ti a ahin sei wa ama ho ma man ahin sei hi lo hi hi chi to bang hi lai se wa hi I boy de wa hi in tuni a hi kon ipi sei jong le e ho pom dana a hi lo le I district ngun a ho mo chu ta phau chan khu a ho ma hi ti a hi idin cha deu koi ma chan hi chi to banga he to lo ba district mi danga sei ho hi avela bol ki da le han inam sungdam thei ding hi ti chu iga sei theu hin tin chole JF7 hon phat ma sa ahin sei na ho si ti chu lam ki zot to na ha san a hi lawa hi le Kuki United People Council hi chi to bang phuding to gon ho ahin nei now amahon suggestion ja chom ahin nei na ho chu Kuki ta chapa kai ti ho hin hi chu hon jong apom dan thu ahin sevin hi chewa aseu hi atambi epon ga simlo han JF7 hon kim election thu kim le Kuki in pi Kuki mi pi het dia thu phone hin bol kim election hi Kuki ai mola patna zo hi zo a hi po in zo u hi ding hi in mi pi dei bang a hi lo le JF7 hon United Kuki People Council na UKPC a hin gon o hi support uti tin kahin team ovi ti hi a hi in mi pi kingol bol na le LAMKAI mi pi thlen lo hi kadei po vi ti hi Kuki ta chapa hon jong kim heading in JF7 ho thupon ka support now kahin phong ovi JF7 hon phat na te pi sung ova thuchin a lo le UKPC hi Kuki ai mola patna zo hi chi jong hi zo tribe holding hungki bol do ding a hi ti hi anaki het un ti hi ahin sovit ahin la hi chi hi video masa jong chu kana sei ta in UKPC ki phu jong chu aphanai ahin la khat deilo khat thil bol deilo je hi chi su umang na dinga cho a kho chi khat I bol kit nu wa hi chi wa jong chu mi pin I pom kit lo vai le chun hi ta chu abana chu organization tam deu ding a chai na le hi chi wa hong ki phut do ho zo si chu thula lo hong so this hi je a chu video masa jong chu kana sei ta in e ho hi Kuki cha te hi mi lung niau te ti ding ham a hi lo vai le ke sei bo chi hen ti te hi vin thil phalo chu sei hi in ka ti so ti a thil phalo sei tho na avet sa na in zong san chu sei hi in ka ti cho zong san ti pa to ki ba che no hi cho hi chi to bang a hi ji a cho a hi the ai le organization hi adang sim angai pon a minin I ma cha pon a mi in a po a hi in hi ji chun Kuki in pi itiu hi ipu ipa khanga ko na anaki mang pe a hi in a hi le tu vai po ho chu ka dei poi til vai po ho zo so khial na dingai to hi tin azat amin tha phut ki ti ho hi I bol lo wa pha hi chi to bang I bol wa kho tha I sa nu wa I kho alui sa ho chu su let ding a hi lo vai le khan to sa ding kho pi so ding ti ta lo wa niau cha hung let na hi le alien bi se tai ti a kho niau registration jong mumala umbi se lo khotha kisat kitna ni ta chu house dei mana aban bana hi ta khotha isa no vai le to ai chen khom pi ho jong hin gam danga ko na hung pem dana hi e gel va refugee ti lo wa hin hi che ho hi kha na ineva
khá độ na ai nei wa mit I ha wa ngai tai imit I sin jeng ta lo de wei ti jong hi ka sei do no min nga ban le tu chung kim election 2025 sunga election commission ho jong hin follow a hin bol pau hi hoi ta veleu chun kim constitution dung zuya kim dan bu dung zuya cho a bol a hin la hi chi kim dan bu hi ai thei le I hiel la vai le chun election commission ho si ingo wa hi jong le adi lo na ta khat hung ding a hi tu ni a hi kim dan dung zuya cho a hi le ke a kipan Kuki zau lo na ho hi pang thei lo da na hi mu a hi in hi chewai ga velo chon Kuki in pi a hi in candidate vote ball thei ho a hi lo wa hi le election date thei ding ho chu hi chewai kizi so ke a hi tain a khuti ai le tu chunga open ta a hang phong ta a vote hi ding a phung tin a pan ding kiti ho chu hi chewai zau ta lo hi cho a khuti ai le chun kilol na khat dung zuya chu dan pal ke hung hi di so hi cho chu ki bol hen lang le na hi je a chu a hi the a hi le tu chung election hi hoi ta ki got anga in dan bu jong hi sim tha anga in sim tha ti chu et be ngai a hi atha sim hilovin et be ngai modify ngai a hi a khoti lo wa hi le tu ni a hi chi dung zuya so I chal ha ki no wa hi le tu chung hi inam sung igam sung dan hi sentiment sang ma hin neu chakhat I bol khi la hi jong le tribe khat hasit na khat ki bol thei a hi lo vai le thil khat I vai hop khiel lo wa hi le hi chi wa tribe hung ki gol ho jong hi khat I dal ha kha vai jong le I boy na diu tam pi hi in hi je a chu aphat chenga ke hon project ka nei jong le Kuki channel family hon project ka nei chengu jong la pan khom ha na ti kamin vona pe nu jong kho hi chi a hin hi chi wa tribe ki koi zo si any Kuki tribe zau nai lo hi chi chu I pi ham ti a zau a hi ja chu tha do tribe ma hi ki gela a koi dan wa hi in hi jong le hi chi wa tribe them khat ho loi hi hoi tai pan khom wa pan ila lo wa hi le tu ni a hi ithil tu mo le ithil thum ho hi ilo sab ki de wa hi ti jong hi ka sei do no men hi to a jong hi Manipur population hi ga vewin lang mei te ho 20 lakhs lang thung a hi le na ga ho hi zat pi melong ho hi zat pi thung a hi le Kuki cha te I zat hi wam te le 4 to 6 KTG ta so 4 to 6 ipija 4 to 6 KTG am te le e ho confirm thei lo e ho confirm thei lo ka ti na pen chu I het thei diwa hi chi hi Manipur gam sunga cheng ho tribe ho hi chu a hi le hi che lai la a hi a khen khat hi melong la a lut loi ta a khen khat chu tu ni chan gya Kuki ka hi ke ho bo Kuki ka hi ti loi a khen khat chu Kuki ham naga ham ipi ham ki heta lo na hi che to bang chu chu ni je a chu a hi the a hi le tu chung election hi I bol hi la wa hi le inam pumpi ke nan zong hi ding I lo sap na khat no zong hi ding I bol to wa hi le chun inam din do pai jing na thei zong hi ding a hi in hi ji chun hoi ta lungge lo hi tin masanga kim election ki thi hoi koiman anangai thupi bi se lo a hin la tu chunga hi I bon chawa Kuki hi ve nan tribal la azong hi nan naga kiti ho zo se Kuki hi ve ti a hi na khuti a hi le ti a ki pang khoma ki do khoma chule mei te hon jong ei bolo a hi a khuti a hi le tu a hi I tiam khana vai I hin hop hil wa neu chakhet I hin bol hil wa hi le tribe izat ham khat a ke ding sa a hi ti pa jong hi I lungel wa I koi jing wa I su mil lo devin avela ka hin tim kin nei tu hin UK ne hon het sa thu phon a hin bol na ho ga vekil lo hen ama hon a hin saina wa hi nam hi mi pi le UK ne organization in che hoi te hen ti dei sa na le a chi sa ki hlep na lui ho avela kit ding akimuta avela kit ding akimuta
zi in anoi za te ni hi het sa na le ko na khauta ahin kinei ji ti ahin het sa na khauta ahin kinei ji ti hi ahin akhat na a thupon ahin bol naw hi ahi le popular government kisim thailo ding ti hi a topic dan de wa he thumakai da na he amangovin political spearhead a mipin inangan siu SOO spokesperson ho kamchang ta a media a popular government kisim zowa SA imudiu ha sat dan akimuna bana izakai hi Manipur sarkar gam a ihla lut diu akimu ta ze in mipi Lendo MLA Zosi Koima Sarkar Sema Tiso Government Sema Pan Ala Loading Nam Ngai Du Di Ta Chu Ki Resign Zota Din Kauna Akinezi Ti Hi Ahi in Abana Sebe Nawa Chu Thupi Khauta Velni Chana Kisozo Kisana Kigote kipeile akihet do le ain sungmi chana kuki gam sunga thusei panmun alo lo ding thi chan got na vai ge vai ma a kichan sa ding a hi ti hi MLA ho chungchanga popular government sem loading koi da bang ahong ki kum ama hi le ain sung chan ge a ngai dam kichan loading hi ti hi ngakhatna ahin ani na ahi le Kuki in P election 2025 thu ti ahin tua iga sei pau cha ahin na in P hi kingai na thei ta in P hi kingai na thei ahi ta ta nadia pha chi sa nam se pai ten anabol jiu ama deisa tum in P lamkai ahin pansa jiu u hi TUCHUNG election a abol ta lo diu to hompi nam se pai zo se tim na kanei uvi ti hi anina ahin se wa hin abana aseibe na wa chu free and fair election ti ahin free and fair election chi halo akihet le nampum pin ki pom loading organization in nampu a na tong akihet do le phat nadia kisuto ding ahi aji chu chamdil a kilheng do hi khonunga nampi damna hiding ahi thu chainan gohati conclave hi to gon so do ding hamti a organization in lunglut ta a kive ahin December 1st week chan be a mipi movement boldo ahi lo kha le conclave thu so hi mo se ahi ti a kepom talo ding ahi ti hi Department of Information UK ne a kona mo ahi hichiwa ega het do thei deu khat chu ahi le hichi asai now free and fair election ti a asai pau hi hichi free and fair election kithi ji a hi wanga hi thil ki gong ho hi masanga patna free and fair alahi anahi ji lo je a hi koi machan kita san lo ahin la TUCHUNG be awang hi hoita lamkai hon pan ila wa ahi the a hi le hi chi min lis a zaw ho keu hi lovin mundang danga ho jong hi zaw sa lew hen inam sunga aching athim ho jong ikilhen kha de wa hi in ahin la tu ni a hi chiwa hin vai po ho nga I chan ge ham khatna brainwash anaki bol sa ho ilhen kit no vai le chun inam sunga ki khel na ding wang hung ha sading a hi ti pa hi ka sei do no men to a jong hi mi pin na sata complain a bol chu ipi ham tele nam zat le nama dinga pan la ho hi election na hi candidate dinga ki dei izar ham khat ki sei a hi in ahin la kuki in pi dan bu dung zia cho ivet na hi le ahin lel naw tampi umji ta hi chi ting le chun ama ho zaw theilowa
ngai Kuki in pi in sunga ahi lawa hi le member la a bo hi hlen thei azat hi iboluvin ichi free and fair iti waile iza kai chu free and fair ahi ngai ahi ti zong chu I het ngai ti hi ahi in tu hin Kuki in pi cycle gam kaya kona kholhang sapna ahin boluvin ichi wa ama hon kholhang ahin sapnaw hi ahi le tu ni sim som ni la sagi November 2025 ni ho hin cycle Kuki in pi le aba kai CSO jose emergency meeting akinei jin ginzat umta thugu kimu dungjui in date 29 November 2025 Saturday ni khole mail hail 10 wakan area lampi thu a boina sangta ahin sim got ta ji un aki khom cheng in anoi za bang hin hlang sung mi pi zo si panla chi ding phatsa ahi tai ti hi ahin bolvin point group ahin koyvin akhat na a chu ahi le ki khop khom na ding mun ni hiding hi chu utong lok station le gangpi zang station hiding ahi ani na a hi zildung vagal lam a ho zo se utong lok station izot diu adang se gangpi zang station izot che diu ahi ti hi ahi in athum na ahi hang sung mi pi numai pasal ibon chawa zingka an ikim mani chi uwa station mun punggit zingka lang punggit chetle ilhun te ding ahi ti hi ahi in ali na a chu ahung zo se eima ni ding angai cha dung zuya ikipu chi diu ti ahi in anga na chu ahung zo se transportation hi ama ho hausa ho mopo na hiding ahi ti ahi in agup na ahi ahung zo se mol ahi lo le gopel le achang kipu so ke diu ahi ti hi ngahin phongovin achunga ki sei date som ni le ko November 2025 ni hole hin koima lo kon ahi lawai le logi thei loading ahi ti hi thang sei to thang general secretary Kuki in pi cycle gam kaya kona het sa na ahin bolkin ovin nahi abana hi kampo pi town committee ho akona thupon akimukinin hichiwa ama hon ahin seina wa hi amasan pathin lungsit jalin tukum pakai leng pin ni ho liam na ding thu a kotu thupon dungjoi in Christmas 2025 le New Year 2026 ni ho ni tisu 2 days na man thai ding thupon ahin bol na chung ova hopi thaleng in lamkai ho chunga kipa thu akipong in chole kampo pi town mopo na nei kampo pi town committee in akigel homin phat dang kum dang a kichi pi bang in ahung lung ding December 2025 Lhasunga Sunday ni ho hi dukan ho ki hong tading in seila na akinei tai pathin in kampo pi khosung le mi pi acheng jo se chunga lungmon na le hlamon na ei petaw hen ka kipa ai ti hi ngulnei thang khongsai secretary information kampo pi town information a kona mo ahi in Sunday hi eho hi sa kho ki banglo te hi ji wa chu ai theya hi le pathin ni zong hi kai lang ho ki hong kit ding hi tai masanga banga ki hong kit ding hi ti chu kampo pi town committee ho akona het sa na akimun hi tu hin pan khom hat na ti chungchang neu cha ga sei kit no hi te ni project no hi mi zakhat hung hling na win
mi za khat hin na a hi vet nai la khat se in pan a hin la in hi chi hi gin khomang singson a hi in ama chunga jong ki pa thu iga sei kir vin a hi tu ni a hi a hin to la jong ama he asang pen jong a hi in anim pen jong a hi in a hin la igam inam pan khom lo a kho tai I pan khom wa le I ha di wa hi ti a igam inam ngai lut na zala aman jong pan a hin la na chunga pathinin asanga tamzon pathei bo ki ta hen ti jong chu iga phon hin tin tu ni chan ge pan khom ha na ti project inei na chungova pan hin la nai lo hon jong agang theilam pen na law hi tin hla jong hung ki chai wa ding a hi ta in hi ji chun pan la nai lo ho pan ila nom wa hi le chi wa hi account detail ho ki coin gpay number ho ki coin hi chi dung chu ip thei jing wa hi in koi tabang hi chewa pan hin la ho zo sin screenshot bol lo hi tin hi chi number a hin thot leu chun Kuki channel family member a jong chun na zaw the hi ti hi iga ki sei pi ki no hin tin hi chi wa hi lung hla lovin pan law hi tin kanami te ho ai ho hi boina ito teng le ikito ovin ipang khom thei vin a hin la boina lova ki got na neu hi ti teng le hin I thasi so okay jivin hi chi wang hi Lhasam na khat no hi in phamo ki sain hi ji chun tu le tu a boina hi jong la boina lo pet na hi phate ta ki got dio a hi ti a project ki nei a hi in hi che wa hi hung pang so ke ding in tu ni a hi chi video hin ve a pang nai lo ho zo si jong a ve la ka hin tim kin ne hi hi chi chan chu tu ni jf7 ho in su di na a hin bol na le ukna in mla ho chunga gi na ti ding ham a hi lawai la koima popular government sema zaw thei loading ti to etm khatna tu ni first week December first week chan ge a hi Guwahati conclave ti chu nampi conclave ti a jong ki he hi chi a kilol na ho hi a hin pat gang lo wa hi le chun hi chi ki pom ta loading masanga anasei umovan lai conclave kiti to bang type chu hung po do kit ding dana hi mu a hi in hi ji chun a hi the ai le kanami te ho in na to ithil bol na ho wa hi pathin hedging puma hoi ta pan ila wa ching thei ta wa I hop diu e ho ki ka kinop mo na a hi lo le ho ki ka ki hen tum na ti ho hi lo na ding in jong pathin hi nga I thum jing dewa hi ti jong hi ka sei do no min tu ni a Kuki news hin ve a hin ngai ho zo se na chung chi win ka ki pa in tu nin pathinin Kuki nam mi pi te ho phat thei hin bo jing ta hen ka ki pa